Amagara yacu nibwo bukungu, iyo yaducitse tubura byose, iyo yacubanganyeho gatoya ntacyo utoranya mu byo utunze ngo kibe cyakumara agahinda, kiguhuzeho na gatoya, kibe ingurane y'ikigucitse. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ahora iteka ari nk'amazi, ngo iyo amenetse ntayorwa. Dore iby'ingenzi mu biyatunze: kurya ibiribwa bifite byinshi, bimwe bitunga umubiri wacu, tukabikura mu byo duhinga twaba twabonera ingurane, gufata umwanya w'ikiruhuko, umunsi ukagira imirimo yawo, nijoro ryaza tukaruhuka. Ikindi ni ukutarya birenze, ntitunywe n'ibiyorwa bidutwika kuko bitubya amagara yacu. Ndetse abahanga bavuga yuko indwara z'umutwe zitari nkeya kenshi zizanwa n'ubusinzi. Ni mucyo rero twumve neza, tujye dukurikiza inzira nziza ziduha inama yo kwitunga.